jedno od najvažnijih proročanstava koje imate u knjizi proroka Danila jeste otkriće gde Bog kaže da će slediti jedno za drugim svetska carstva i bit će ih ukupno koliko? Samo 4. Samo 4. Prvo je objavljeno caru Navuhodonosoru. I zato vi imate u drugom poglavlju, imate zlatna glava, srebrna prsa, bronzana bedra, gvozdene noge, stopala pomešana, nešto od gvožđa, nešto od kala. Imate kamen koji dolazi, koji udara u podnožje i ceo lik se upropastio. U 7. poglavlju imate isto to, samo sa životinjama. Imate lava sa orlovim krilima, medveda sa 3 rebra u čeljistima svojim, risa sa 4 krila i strašna zver koja ne liči ni na jednu životinju, koja ima 10 rogova. Zlato i krilati lav predstavljaju Vavilon. Srebrna prsa, imate 2 ruke koje su sklopljene. Miđani i Persijanci su se udružili i pobedili tada u to vreme Vavilonsko carstvo. Dakle, predstavljaju Medo-Persiju. Imate bronza i leopard, Grčko-Makedonsko carstvo i 4. zver strašna koja je i najduže vladala, Rimsko carstvo, preko 600 godina. A onda imate stopala. Stopala 10 prstiju, nešto od gvožđa, nešto od kala, neke države će biti jače, neke će biti slabije, a raspad Rimskog carstva na 10 delova, kao i 10 rogova koji se nalaze na glavi one strašne zveri. A onda u 8. poglavlju vi imate jedan novi detalj, druge životinje, ali se odnosi na ista carstva.